Recibi finatnagui, hamzu manhuis gitano. Hamzu manhuas kitano. Buenas dan saludu, hafide dan tiro, guahu si tamar, za pedestina video by hu tai satmu uno dan dos, dan después by hu napati hamzu ni palui hinasso-ku talu. Ni tatatuhun, satmu uno, ditosui tautau ni ti mamomokat gi pinaga di manailati. Ni iti sumasaga gi talan manisau. Ni iti matatatong gi sizanadusia I man mofefeha. Lo guai dalahi hoba, adzu minagofnia, za ilainia hahasu haani zanplengi. Za taiguihi ha I chonkun hadzu ni I matani gi origen satu, za guaha tinaktatnia gi temponia. Za hagonia ti umaladzu, za toru I finatinasnia mumemegai. Lo ti taiguini I manailadzi, lo parehu dani paha ni I gunaifi ni I mengru. Sa enau na ti mangahuhulu I manailadzi ki sentencia, ni I manisau gi inet nun manunas. Sa sihi hoba hatungu I talan manunas, lo I talan manailadzi ufan malingu. Okay, and now I satmudos. Guahadosi na verses. Satmudos. Sa hafa na manalalalu I nasyon siha, za itaw-taw siya manhasu I banida. Manoktogi rai siha gitano, za I prinsipi siha manafaisin entalu siha kontra sihi hoba, dan kontra I pinalainya ilek niha. Ni tadzuleng I ginidenya, za nasuha gitahita I godenya. Za I sumasaga gilenge tumatsalek. Za I senyor hamufefe hasiha. Adunai kumuentos dan siha dani lina lalotnya. Za I binibunya nina fanyotsaga siha. Lo guahu hapotlu iraihu gihilut sayon, gi santos na yaksohu. Guahu baihu sangan itinagohu, sihi hoba ileknya nuguau. Lahi hau, za guahu huliles hau pakgunahaani. Gagautu za guahu hunai hau ni inasyon siha puriin shamu, za I utimun pati tanu uizomu. Za unzuleng siha ni ibaran luluk, taiguihi bason idzeru unzotsuk siha. Zapaku tingu orai siha recibi finanagwe hamzu manhues kitano. Set bisihi hoba ni imina atnya dafen magov ni mina zengzung. Tikui lahi no sea ulalalalu. Za unpan malingu hamzu gitalan sa gusi siha ilina lalotnya sinengi. Manditosu toru siu mangoku siha gitaguida. And I will share a little bit of my thoughts. So magov tupaku sa maolek asunto siya gihalata. Gipremet mamoketsu daniatsu guao guatu gi sagan memoria si Alex Predi niga. Mientras gaigham in Li'i Memorial Bike Rally nuguita, minat manman zan minat fugudzu sa tisingen Li'i kilu I filan bisikleta. Gatbu na haani kinigap, hungan gos menengheng lo sosomnak lokwe. Minat dos tumatlu takti si Liam Conejo Ramos, Guatagita, Minneapolis. Masangani familiania esta malangu and gaigi si Liam gi detainment center gita Texas, pues pagu menmagu torui tautau. I minat tres dani ultimo bututuhun umadingenzu dan un nuebun atungo gi mapus na semana. Sumasaga gita Minneapolis lokwi dan uma edzak vuminut chamoru lo mas tatkilu I Estonia.
Minamatat nga dzu ni hinanaw niya sa sinyahuli'i I hinizong ginin I dos Petras gi uma studia. Okay, adzuha, hasta otro viaje, adios. Sa hafa na manalalalu, sa hafa na manalalalu ina Sean siha